So I got a shocking answer that Najib has spent 44.071 million in 5 years. That is to say, every year Najib spent 8.814 million. Every month he spent 734,000 for his overseas trips. And this, we asked the PM to answer, what has he achieved? Semasa saya jadi menteri dulu, menteri di Jabatan Perdana Menteri, jumlah keluar negara, iaitu terdiri daripada perbelanjaan Menteri Kabinet dan juga Perdana Menteri, keluar negara pada masa itu selama 5 tahun, 2008 sehingga 2013, sebanyak RM44 juta. Yang berhormat Nga Komeng, Taiping ketika itu mempersoalkan, mengecam dan terkejut melihat kos perbelanjaan Menteri Kabinet Najib 44 juta. Saya pun terkejut. Tapi hari ini saya lagi terkejut. Sebab Kerang Kerajaan Madani telah belanja 44 juta untuk setahun saja. Lawatan ke luar negara sebanyak 236 lawatan resmi Menteri Kabinet dan juga PMX. Saya ingin bertanya, apakah ini benar? Sebab kadang-kadang kenyataan dia kata saya mengeluarkan fakta yang salah. Kalau salah, saya jadikan ianya pertanyaan, apakah yang benar?